Francia, Froilan Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana Roberto Belen Dominador, Cristeta Antonio Maria Emerenciana, Marcial Trinidad Roberto, Mirilda Librada Rodencio, Reynaldo Nenita George, Torres Antonio Victor Rebelin Aguas, Among Tony Dumawal, Cirillo Cuenco, Benedicto Arseña, Jerry Arseño, Maria Angel Veronica Epipanyo, Maria Rapibisda, Feliciano Senior and Junior, Modesta Erlinda, Luis Corazon Emanuel, Ernesto Alfonso Enrique, Rosalina, Elena Romel, Medardo Columbina, Caleb, Lorenzo Nicolas Iluminada, Gliceria Presi Corazon, Andrea Francisco, Perfecto Elena Benita, Pacifico, Alice, Jenny Elena Reynaldo Alfredo Teresita, Saturnino, Máximo, Wilmar, Enardo, Encarnación, José, Fortunata, Osegasa, María Jesús, Gloria, Valentino, Aimee, Marisa, Cristina, Vivencia, Jolica, Miguel, María, Juliana, Mariano, Escolástica, Jesús, pagasa ng tambingkay. Emerenciana Apolonia, Among Damaso, Inco, Claudia Corazon Leonardo, Eustaquio Felicitas, Julian Catalino Lydia Ruben, Alfonso Coronelio Segundina, Sita Let Carel Joan Dionisio, Mervin Castor Uring Erning, Rodolfo Estelita Flora Carmen Bautista, Lorna Santos, Narciso Ilimunada, Roger Narding, Seni Jose Elizabeth Milagros, Josepina Fortunata, Alejandra Calma, Alejandra Canasa, Concha Teresita Gertrudes, Maria Corazon, Corazon Jeremio, Patricio Filomena Maria Virginia, Herminia Lourdes Marina, Segundina Milagros, Veronica Amelia Eloisa, Dolores Feliciano Flora, Gloria Andang Asuncion Coronel. At ding maldang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganakapa karela.
kanamo kini. Yang kain ni, ito kami kumara. Una niya ni kami kung makatay ng kanakong binasa sa akin. Uy, ano pa niya, una niya kulit siya. Ito din na, ito na niya. Yan nga, ito na niya. Binasa kikitang kanakong. Binasa kikitang kanakong. Pagkatayo. Ini kita. Delamin del mo. Delu, delamnya. Ini delang delu. At tsukitang malaki. Kapaldanan, Narsen Sampang, Kaladwa, Escolastica Manuel, Dennis Atienza.
Saya
Bitipon tamong ini ang tingmetong nga pamilya na ng Diyos, kilagin ng iba, poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ligaya dangal king kikatang sinubling mebi aginu, king tagumpena babaw ning kamatayan, ing minunang mirakayanan, yoing malapit dili kaya, ing indong Virhen Maria. Manano na sanang minsan na yeldo, minakayanan tamo kaniting mismong tula, ating ginu, manatili ang parati kaya kayungan. At kekan timurin. Magrasyang morning po kaya kayungan. Magrasyang morning mo naman po. Ngini, ban magintamong karapat dapat pagmasusi kareting banal na misteryo, si siyantala rin kaya katamong kasalanan. Iyag kastangining miyag nanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos sa may payang tuto. At kay kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito ay paniga po ko ka Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang pong santo. At kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. in Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa ng katamo, at ing pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala ng katangan sana, king biyalanganga, Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, delame banway Maria king kayang katawan at kaladwa. Ban makiraki king lubos ng tagumpay Jesus, ingay anak mo at king kamatayan. Iti uli na ningketi king yato, mit mong kababan yang sinuyo king tangkamo, anting mamunang dili kareng sinalpantaya. Ipagkalub mo kaya kami kayang kapagsadyan manalig king kaya kang kaburyan. Bamo nga lupig ing dewakan at kamatayan ay atsu kaya kami. At atayid alang kasasagkulan, kambe ng Maria, king tula mong alanganga. Itinganadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libruning kapayagan. Mibuklat siya ing templo na ning Diyos karimbanwa. At ikit kay ing kaban alunananan ning kayang kasunduan. Kanita lintoya king banwa, ing metong nga makapagmula ng tanda, metong niyang banwa, at bildug na king yato. Kay bat na nito. Di nalakadya arapanan ng babaeng malapit ng mga anak. Baneng kanan ing anak, kabud mi bayit siya. At may anak yang pungol a lalaki ing babayi. Dapot ating sinansam king anak, at delane king Diyos, at king kayang trono. Inga nakaiti, mitagulaling yang maging ari, karing sablang bansa, king kapamilataning pamalukang bakal. At tinipladjay ing babayi, papunta king disyerto, king lugar asidyanan ng Diyos para kayo. At dindam kay ing metong asiwalang masikan, ay iba't banwa, nga nang sinabi, di natang na ing pamagligtas na ning Diyos, pepakit na ing kayang upaya, anting ari, ating upaya na ning kayang Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kindane mong wanan, makatalakad yaing reyna, gintong imalan, yaing susulod na. Kindane mong wanan, makatalakad yaing reyna, gintong imalan, yaing susulod na. Kindane mong wanan, ingke kang reyna karineman. Gintung dali selaring alas na. Kindane mong wanan, makatalakad yaing reyna, gintong imalan, yaing susulod na. Makiramdam ka, o babaeng maging reyna, tingiran mo ka kung amano.
anak at kekang kabalen. Kekanalangan kalingwan, hindane mong wanan, makatalakad yaing reyna, gintong imalan, yaing susulod na. Bustaning legwan mong taglay ang pagnasan ni ngari. Yaing ginumo iniapamintuan me. Kingdane mong wanan, makatalakad yaing reyna, gintong imanan, yaing susulod na. Miras lakam bening tula at saya, adelano king palasyo ning ari. Kingdane mong wanan, makatalakad yaing reyna, gintong imanan, yaing susulod na. Kingdane mong wanan, makatalakad yaing reyna, gintong imanan, yaing susulod na. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing katutuan sinubliang mebyay Kristo, at ya ing katunayan, king dingmete sublila namang mie. Uling nung makananong king kapamilatananing meto nga tao, dinatang ing kamatayan, king makanyan mo namang paralan, ing pamanyobli ng mie, datang king kapamilataning metong ataw. Uling king pangayagom daring tao, kangadan, metela king makanyan mo namang paralan. Ding tao, sublila namang mie, ulining pangayagom da kang Kristo. Dapot ing balang metong king sarili ng kabilyan, I Kristo ing mumuna karing sabla, kaybat detang makayagom kang Kristo, king oras naningkeyang panyatang, kaybat nanita, datang na ing kawakasan, at sakupa na lang Kristo, ring sablang mag-ari, manungkulan at makikayopayan, at ibiene ing kayarian king Diyos aigpa. Uling sukat yang sumakupi Kristo, hanggang enalaasambot ning Diyos, ding sablang kasalang na, at ibili lalam upaya, ing kabilyan akasalang asambutana, ing kamatayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. I Maria, mi dalaya banwa, at ding anghel ning Diyos,
Kinulisakla, king tula. Inginu mandabeya kaya kayo, At kekan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. King panaon na ita, kinayak yay Maria at marapal yang minta, king metong nga balen, king kabundukan na ning Odeya. Mintaya king balen ng Zacarias, at dinina ning Maya pa oras, i Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth, impamagamano ng Maria, ginaloy ng anak king Atyana, at i Elizabeth, mikatmon king Espiritu, migsalita yang masikan, nga na, mapalad ka karing sablang babay at mapalad yan naman ing anak amibait kaya ka. Makanano kung pengayin tuliran ning dalawa na ako ning indu, ning kanakong Ginoo. Uling kabut dimdam ko ing kaya kang pamagamano, ginaloy ing anak king atyan ko, king tula. Mapalad ka, uling panwalan mo king balita na kaya kaning Ginoo, may paltuto. Nga ng Maria, ing puso ko, pupuriyaning Ginoo, magsayayang kaladwa ko, uli na ning Diyos, akakong talapagligtas. Uli ngayon ako kelingwan, akong maluka ng alipan. Manibat ngayon awsanda kong mapalad ding sablang tao, pahuli ning mga ragula bagi de patana kanako, ning mayupayang Diyos. Banal ing lagyuna, kalulunusan na laring makitakot kaya, karing sablang mituki-tuking lahi. Inatyat ning mayupaya ng takde, at simbulat na laring mga atasalum, ketang kapalalwan ning karelang nasa. Bigsak na laring ari, iba't karing karelang trono, at ding atsuking kapaban, ilang tinas na. Pepakabsya na laring danupan karing mga aya pabagi, at pepalakwan na lang alang darala, ring mabandi. Ti parana ing pangako na karing kikatang pipumpunan, dinatangya baneng sopa ning Israel abalena. Pepakita naning pakaluluy Abraham ang ponding sablang palipina. At inabayana ning Maria y Elizabeth, kilub daring atlong bulan, kay batnanita minuli ne. Kapatid kang Kristo'y mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po, magrasyang morning kaya kayungan. Kumusta po yung kaya kayong gising? Malungkot ko po ata. Kumusta po yung kaya kayong gising? Yan, uling every gising is a blessing. Tutuneman po ito. Dakal taman pagdalanan ngayon kasalukuyan. Pero itang mo pong may gising tamo ngayon kayabakan, mabiet, masikan, patunay na itinag yang pakanano, bless tamo pa mo rin. Amen. Yan, palakpakan tayo po yung Ginoo na paya parati kaya katamo. O sige napen, bantumima naman bagyaran kasiping tamo, malaryo pong pakigrit. Nung babaya po yung kasabi yung pakisabi kaya, atin kamang pagdalanan, malago na kaman. At nung lalaki naman po, atin kamang pagdalanan, masanting na kaman. Sige po, pakisabi tamo karela. Nano po yung sinabi yo? Aliwana ako na naman nata dimdam. Atin kamang pagdalanan, magdalana ka man, ngayon ata.
Ali po, atintaman pagdalanan, pero yung Diyos kapilan man nakatamo lakwan. Amen. Amen. Daratang nga problema, pero no maglalaway tamo, mas dakala pa mo rin ring grasya. Tutupin, magrasya inining kayabakan na ini, kaya katamongan, uling ening aldong iti, August 15. Pag masusyan tayo po, ing metong kareng apat ng dogmang Maria, ing solemnidad ning pangadalana, banwa ning indutamong Maria, kaladuat katawan, or the Assumption of Mary. Ing metong kareng apat ng dogma, o kapanwalan tamo king indutamong Maria, nakayari na ning bien na kitiking yato, king upaya na ning Diyos, midalayay Maria, karin king banwa, kaladuat katawan. Well, maralas po mako-confuse tamo, na ano yung ping ascension, king assumption. Nepo, ing ascension, Jesus kaya ita. Nepo, kaya rin ng mission na kitiking yato, after his 40 days, na ning kayang paamanyubling mebe, minukyat ya karin king banwa, king sarili ng upaya, uling Diyos ya. Iting ascension. O among, nano naman po yung assumption. Ing assumption, nepo, Maria, midalaya, banwa, kaladuat katawan. In short, Maria, king upaya na ng Diyos. Aliking sarili ng upaya, nunay king upaya ng Diyos, mi paralaya o mi dalaya, banwa. Ikuaya po yung difference na, yes or no? Yes. Kaya, in proper term, kang Jesus, minukyat ya karin banwa. Maria naman, mi dalaya, karin king banwa. O ita, nepo. Among, posible po ita, kaladuat katawan, mi dalaya karin ing Virhen Maria. Tandanan tamo po, alang imposible kingapong Ginoo. Amen. Amen. At imagit pa kanita, imane ning ginutang Jesucristo. At delane king sepupuna na ing ginuta mo, kaya sukat mo na dumanas pangalaso katawan, ing induta mong Maria, antiya mong tabernakulo na delane king katawan na, nepo, ing ginuta mong Jesucristo. Nabaluta mo na, kaya kabana mo na manding beta ning indutang Maria, minatili ang malinis at alang bahid dungis. Kaya sukat at dapat mo, nepo, uling alayang bakas kasalanan at alayang kasalanan, ing midalaya naman ka rin, king banwa, nepo, kaladuat katawan. Kaya, na makapagtakaita, anyang November 1, 1950, king saug ng Pope Pius XII, may ginyang ganap pa dogma of faith, ining kapag masusyan tamong, nepo, ing pangadala na banwa, ning Birhen Maria, kaladuat katawan. Nepo, ngini, maliban kitang nepo, maging telane king sepupuna na yung anak ng Diyos, na ano ba yung maging sekreto na ninginduta mong Maria, ban maging mayan kaya ing miras banwa. Kutang na mo po, kaya katamo kini, nino po yung bisang miras banwa, tas dano mo rin gamat da. Eko po sinabing muna banwa, yung sinabi kong bisang miras banwa, o te ko magtas gamat. Ayan. O retang magmigtas, bala kayo. Nepo. Pero, nino ring bisang miras banwa. Wapi naman, nepo, ikatamongan, itanganin burita mo. Nepo, ing mirastangan king banwa, king kayaryanan ng Diyos, datang ingaldo. Kaya nga pin po, dakal kaya katamo, kini pamo king yato, burida ng aranasan ning banwa. Gagawa ng paralan ban kanita, kini pamo haranasan daning banwa. Kasing banwa, metong yung lugar, nepo, anong no ka rin masaya, manawa, ating kapayapan pamilubluban, secured ka, kasi tsingapong Ginoo, na panibata na ning sabla. Amen. Amen. Kaya pag nasantayan nga nita, itanganing pain tungulan tamo, anting anak ning Diyos, inga kaya betaya king kayaryana, king banwa, king biya langanga. Amen. Amen, nepo. Kaya pinina makapagtaka, dakal kaya katamo, gagawa lang paralan. Halimbawa po, kayong mahilig mag-order king Avon kaya kayo, Saralia yata ita, ban mamawula ka nung banwa, at sent ka rin na niya ka po kasita. Itang pabanglo king Avon yata ita. Heavens sent. It smells like heaven. Napunta ka nung ginamit may ita, babaw kang banwa.
Depo. Atin naman, nepo ban maglupa lang banwa, atin lang kakabit kayong karelang lupa. Napotang akit mo lahat nung kasalang kasala, talagang nung kaputing kaputi lupa. Naning gagamitan da? Ching, chang, su. Nabalo depa ito. Depo, yes, akit mene na kaputi lupa. Oy, masakit na po kanita na kaputi lupa at yung katuling katawan. Depo, bala mo retang cookies na lakas si reta? Choco crinkles la yata reta. Depo, anyway, walang aliwa naman po, ba naramdaman ding ba no ating nepo, minsan na ating meto nga massage parlor, na ano ito, tang heaven spa, na po ta ka nung pepa massage ka, rin ganang masakit mo king katawan, rin lamig mo, milakola. It feels like heaven. Nepo, atin naman, rin nga diba, baramo po tang daramdaman dala, may chula ba no, rin daramdaman da rin angelic voices da. Halimbawa po, kaya ni Betis, po tang daramdaman ko rin choir kaya talagang may babanwa ko. Nepo, uling, they sound like heaven. Nepo, ita. Pero, atin mo naman, ban kanong bariden takmaning banwa, atin lang kakanan. Ban kanita, aga pa kanano, potang kakanan, di kano ini, ining burger ini. Depo, bala mo kaya vedoring angels. At nanay ni, nanay ito, itang sikat brand po, na buy one, take one, Angels Burger. Pota kanong kakanamini, bala mo kaya mamamanga na ring angels. Sa unang kagat, kagat ka ulit, tinapay ulit. Diba? Pero, it tastes like heaven. Diba? Pota kanong pegan mita, bala mo, at suka banwa. Well, tamo po asisi na kini pa mo, burita mo nga ranasan, o hatakman, o pakiramdaman, ingong makanaling at subanwa. Uling itay meto nga masanting nga karanasan, nepo, napaintungulan tamongan. Kaya, pero, ibalik tamo, kingkotang tamonan din. Ngayon, makanano tamo, miras ka rin king banwang pamitan tamo. Makanano pintune, nepo, miras tamo ka rin king banwa. Well, ngayon po ngaldong iti, yan ang tuturo na kaya katamo, ning hinduta mo. Mayan king hindutang Maria, ing miras banwa. Bakit? Simple mo po, na ako panwalan ko po, ining peka sikreto ng Maria, nepo, at nano iti, kete king yato, alayang masyadong telan. Amen. Amen, nepo. Kete king yato, nepo, alayang masyadong telan ni Maria, kaya mayan kaya, ing bagay-bagay, kaya mayan kayang minukyat ka rin king banwa. Reng attachments tamo, kareng bagay-bagay, kareng material bagay, pera, pibandyan, na alos minsan na tsunangan kay katamo. Pero neng minsan, pauli dareti, kaya babayat iya, ing biyetamo, kaya mas mabayat kay katamo, miras ka rin king banwang pamitan tamo. May kadeng minsan pakatalan tamo kareng bagay, na nung minsan naman talaga maulaga. Nepo, Buddha, minsan na pong sinabi nga na, the root of our sufferings in life is our attachments. Yes, ring tatalnan tamo kingbi. Tandanan tamo, attachments are only at emails, but they are not good in real life. Ing Virhen Maria, masagli yang mitas banwa, uling kay kabanan ning Biena, alayang makaing telan kitiking yato. Tinalan yamo king peka mahulaga, tinalan yamo kanino? King apong Ginoo. Agyang nga kakit na ning anak na, tsuya king krus, pero sandaring tao, balo tayo ping kwento nga ita, amin na nam sakit lub, kamwa, oy nanakit. Agyang nga tsunangan king sablang kayabangan, uling yang may piling indunan ning Diyos, kalupan na ning mababanggit ngayon, king kaya katang Ebanghelyo, iba't kang San Lucas, pero penatili yang mababa at ayabot da ring aliwa. Amen. Amen, nepo. Ingbi, maging yang komplikado at masaya, at minsan masakit kaya katamong mitas ka rin king banwo, uli da rin kaya katamong choices, uli da rin tatalnan tamo na yung tamo buring lakuan, pakatalan tamo kareti, nabala mo, ang gihanamo ka rin ingbi. Kapatad, ibulos tala rin, tabili ta karet ang bagay masanting, ban mas mayan kaya katamo,
Ingunta karin king banwang pamitan tamo. Remember this, gana-gana kete king yato, lilipas at lalabas mo. Minsan pakatalan mo kareng pera, nabala mo ang gana kakarin. Minsan pakatalan mo kareng piban dyan, yung pagpalit hanggang relasyon mo king apong Ginoo, kareng kapara mong tao. Minsan pakatalan mo king kamwa, tinggit, nagyang bayani man dapat ingbi, at nang kabayat keka. Ilako ring magpabayat nung buri mong mitas. Ilako ring kaya katatalan nung buri mong maging masaya parati. Ilako mo yung sobrang attachments kareng bagay-bagay kitiking yato. Uling reta ring magpabayat kaya ka banmiras ka rin king banwa. Amen. Amen po. Ilako mo yung emasanting ugali. Tabili ka kareng tatalnan mong mali king kaya kang pamibebe. Lawan may Maria nung tutusin na tiyunangan kaya bantalan kitiking yato. Uling midinan niyang pribileyo ban maging ima na ning kaya katang Ginoong Jesucristo. Pero balong na ning Maria, reta elamidala kaya kirin king banwa. Kaya sana ikatamo, nepo nung burita mo miras ka rin king banwa, nepo itamo masyadong pakatalan kareng bagay na lilipas mo at nung tutusin, ala naman talagang kwenta. Amen. Amen. Nepo. Kaya nung atintamong meto nga hashtag, king kapag masusyantamong, king pamaytas na banwa o pangadala na banwa, nepo, ningindu tamong Maria, yapinini, hashtag, nung bisa kang miras banwa, pakyapusan me i Maria. Malyari tayo pangulitan. Hashtag, Chinese na kuna naman. Nanuya po, nung bisa kang miras banwa, pakyapusan me i Maria. Ingkamwa mo king meto nga tao ba? Rugo, ibulos mo na. 2023 na. Karakal na milyari king bemo. May pagyong patawaran na itang may kasala kaya ka. Wa masakit ing mamatawan. Pero mas masakit king aldoldo ning bemo at kang dadalan mabayat king puso mo. May kadyaning magpabayat kaya ka na dapat masaya naman ning kaya kang pamibiyebye. Pero bala mo, ning kabayat. Kasi po tangakakit me, bubukal ka daya. Po tangakakit me, masisira yung aldo mo. Kapatad, ne po, mamatawad ka, ilako mo na naman masanting king puso mo. Makasuray ta, alimu king pangatawo, niyang gaking lupa. Totoo wali. Totoo kasi makabusaktong kanita. Ne po, kaya kapatad, nanying hashtag tamo, o kaya neng minsan ni po, magigising ka ng abak. Aburido ka. Bakit? Uling dita ka, pera bulsa. O teka pa salamat kay ngapong ginumigising ka pa. Ni po, anong nuka rin neng minsan, pauli da reting bagay nga retik-etiking yato. Tandaanan mo, potang penibala mo king ngapong milabas at milabas mo rin ng biye mo. Ni po, milabas yung nanuman problemang pagdalanan mo. Manwala ko po kanita, yes or no? Yes. Nung minsan po, abak pang maranon na nakangkabuisitan. Bakit? Uling daret ni minsan kami pagbigyan, no, wala kang pera king pitaka. Kapatad, tandanan mo. Nemo, itang umigising kang abak, kumpleto kayong may papamilya, daigyo pa kanita yung mapera. Amen. Amen. Kaya nanya po yung hashtag tamo, nung bisa kang miras banwa, pakyapusan mi i Maria. Kapatad, ini po yung pampapaganakan na kaya katamo ng Hindu tamong Maria. I Maria, mi dalaya ka rin king banwa, mayan kaya. Bakit? Ining simple ng sikretong Maria. Kasi dakal kete king yato, ne po abage, napekatalan kareti. Uling balo na king katataw yan, ing maulaga, metong kamo dapat tatalnan. At nino po ita? Ing Diyos, ing apong Ginoo. Uling yang potang yang telan mo, yamong sigurado king biye mo. Amen. Amen. Kaya nanya po yung hashtag tamo. Misa kang miras banwa, pakyapusan may Maria. Kaya malyari dako pong lakwanan meto nga assignment. Yes or no? Wow. At nanya po yung assignment tamo. Ne po, malyari po, kilub na ning patingapon, bawal pa yung magreklamo. Bawal pa yung pa-stress. O ito po yung assignment tamo. Ne?
mo masyadong baka ka rin kalabagay, nung hindi mo talaga problema, mo nepo probleman. Nepo, o iting assignment tamo, ka pa masyadong magreklamo, ka pa masyadong pa-stress. Ban kanita, nanyang hashtag tamo, nung bisa kang miras banwa, pakyapusan may i Maria. O palakpakan tayo po yung Hindu tamong Maria, ing payalimbawanan tamo, king tunay kabanalan. Talakad tamo po, nyeni. Ipasyagtang masikaning kakatang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. Ing Diyos, sigpang may payang tuto, lina lang kimbanwati ato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upayan ni Banalay Espiritu, mi bayit kang Santa Mariam Birhen, lina sa lalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliang mebie, pepay tasya banwa makalukluk, wananing Diyos, sigpang may payang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyampong mga mate, sasalpantaya ko king Banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king die alanangga. Amen. King saup ng Mariang induta mo, biyabe-yabe tamong manalangin, king ipatangan siya banwa, banbalikta na katangmit pong lugod, itang kayang sa talasuyo, at gawang mga ragula bagay kaya katamo. Nga tamongan manalangin, Ginoo pakiramdaman me in kang balayan. Ulitan tayo po. Ginoo pakiramdaman me ing kang balayan. Baning Ginoo, ipagit na yung kayang lugod, karananggang matampang sinuyo kayo, ating mamatawad ng pakalolo, karimig kulang kayo, at king metong at metong. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo pakiramdaman me ing kang balayan. Baning Ginoo, ipagit na yung kayang upaya, ipagluwalo no rin taong mapagkumbaba, ang madadakurak, at ipayabot na kaya katangan, ing luguran talat galangan. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo pakiramdaman me ing kang balayan. Baning Ginoo, ibiyana kaya katamo yung kapagnasan at sika ng tupad karing kayang amano, karing biyeta mo aldoldo, king mit mong sigasig at saya. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo pakiramdaman me ing kang balayan. Baning Ginoo, di na nakatang kamalayan, king kalukulan, din kaya katang puso. Banakat mo nakatamo, king kayang kamulob, pamananggap karing tao at pamaglingap karing kalolo. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo pakiramdaman me ing kang balayan. Ginuming Diyos, kaniting kapiestan ning pangadalana, Banuang Maria, ipanalangin ming katmuan mo kami karing sablang maya pabage, banpanwanan mi, ing banal mong lagyo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katandaon, matanggap harapan ni Diyos, sigpang mayupayang tuto. Tanggapanay sana ning ginuitindaon karing gamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kay katay kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo sana iting pamagayin ming kasaywan keka. Tinasme in Birhen Maria, king ligaya ning banwa. Kapamilatan din kayang panalangin, sopan mo king magdulap, keka at bibebe king lugod mo. Ipagkalob mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabeya kaya kayo, At kekan timurin, iat nayo ring puso yo, makayat nano king Gino. pasalamatan tayo ing ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos king alangangga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ngining mi dalaya banwa ing Birhen na induning Diyos, ing umpisa at larawan ning Santa Iglesia king kayang kaganapan. Mirinan kapanayan at kaligayan ning pamikayagom mikeka. Emo pe paboren ing dumalan niyang kasiran ing katawan ning Birhen, amigdala at si Inese king kayang anak, ing ginuning sablangbi king ligaya ning pamikatawan tao. Uli nita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabelan toknang babiya kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Banal mingipa, karapat dapat nakangporyan ning meto yato, uling king kapamilatan ning kaya kang anak, Yesu Kristo ang ginumi, at king kayupayan ning banal na Espiritu, dininan mong biya at kabanalan, ing sabla. Alang kang tuknang mamawos king kaya kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise dalawon, miyampang ya bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa, pagmaralumpumi, ing pabanalan mo, laking espiritu mo retingayin na daralami, darawon keka, ban maging katawan at dayano ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi. Aminutos ke kami ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kingwaning tinape. Pepasalamatan na ka at pinuri, piraso ni at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananiye. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kingwaning tinape, pepasalamat keka, piraso net binyene iti karing kayan
Itanggapan niya ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayot para karing sa belang tao. Ban kita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kayakatang kasalpantayanan. Iba, gaganakan mi kamatayan ng kaya kang anak, ameng abus kay kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebe, ating pamaytas na banwo, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inya darawon mi kay ka bilang kapasalamatan, iting mabiyat banal na sakripisyo. Baligdan mi, ngayayin ing kaya kang Santa Iglesia, at lawan mi daon king sarili na. Pahuli ning kamatayan na, ikwa na kaming sinut kay ka. Pagkaalam mo kaming misulusulo king kayang katawan at daya, mikatmon kami king banal na Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ayalangang daon keka, at papalyarian na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang santo. Muna, kambe ng Maria, kapilanman Birhen na induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang banal na esposo, kambering wana apostol, ing maligayang martires, kambera, ing kaya kaming patulunan, Santiago apostol, pahuli na ning pamamila tanda, manalig kami, mirinan kasopan, alang patanat, king harapan mo. Ipa, iti sana nga'y napangasut mi keka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan, para king mabilog gayato. Pasignangan me kasalpantayanan at lugod, ing kaya kang Santa Iglesia, akasalukuyang maglakbe kaya king yato, kambening kaya kang Talasuyo, Papa Francisco, ing kaya kaming Arsobispo, Florentino, at ding sablang obispo at pari, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kaya kang anak. Ipapakiramdaman mong mitmong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong, marap kaya ka, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasahot. Ganakan mula naman ding kapatad ming mayango na bihe, at ding sabla kaya ka may matulan at memon, na ketiking yato. Inipukimit mong katahimikan, banggitan talaking balagutang Diyos, ratang kakilala tamong mayango na bihe. Malugod mo sanang tanggapan king kaya kang kayarian, anong nuki manayang magkamit lubos, king ligaya mong walang hangga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, king uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal ng Espiritu, upuriyandakat parangalan, manggaman king alanganga, Inipukimit mong kapanaligan at lugod king iba, manalangin tamo ka rin amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, balugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon ni. Ban king kasopan ning kekang pakalulu parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan kabang manenaya kami. Kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, kayupayan at kaligayan, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nilawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang banal na kapulungan, at pamayapan may pambilugan nagpangking kaboryan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga, Amen. kapayapan ng ginuman tabi sa kapilanman kaya kayo. At kekan timurin. Ngayon po matula talang ang panganan kapayapan ng metong at metong. Kapayapan po kaya kayo ngan, kapayapan. Pero Diyos, ikang kilala ko, karing kasalanan iyan, iyan mo. Makaluluan, makaluluan, makaluluan mo kami. Pero Diyos, ikang kilala ko, karing kasalanan iyan, iyan mo. Makaluluan, makaluluan, makaluluan mo kami. Pero Diyos, ikang kilala ko, karing kasalanan iyan, iyan mo. Ibibot ka kami, Kapayapan, ibibot ka kami, kapayapan. ibibot ka kami, kapayapan. Ibibot ka kami, kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yato, mapalad laring mayayawos king apunan ng kordero. Ginuek matampang tanggap keka, dapat yagas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, ikesanang tatanggap kaniting sakramento ning kaligtasan. Mipat no bayan kesanang papunta king ligaya banwa. Kapamilatan ding panalangin ng Virhen Maria. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Inipugan pa ng tamo yung pamiparangal para king Hindu tamong Maria. Yat pa.
panayaya. Tambuhan ang makamatiging anak ko, ibahin ng anak niyang lalaki. Being naniti, magani ang haring sablang bansa, ang pwedeng kaumagan. Maria, pinalaman mo. Maria, pinalaman mo. Di mo mekarin panwabag sayan na. Aling aunging yatu makiapela. Maria, pinalaman mo. Maria, pinalaman mo. Di mo mekarin panwabag sayan na. Aling aunging yatu makiapela. Talakad po. Ing Ginoo mantabeya kay kayo, At kekaan timurin. idukuyo ang inerembuntukyo para king masusing bendisyon. Nung makanano yung mayaw si Maria kete king yato, itamong bibilo king Santa Iglesia, makanyan tamo naman mayayawos. Maniwala king pamamaralan at pamanantabi ng Diyos, agyamang etabalo nung nanu ing daralan na ning paing tungol. Ibukulat tamo yung kayakatang sarili king pamangailangan ning metong at susuyo king kabilugan tang kagiwan. Manano na sanang in Diyos, ipagkalub na kayo yung sikanan at bendisyon na kayo ing iba, ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Umenako king kapayapan, banluguran at suywan ng Diyos, kareng kapara yung tao. Salamat, King Diyos. Magrasyang morning pong pasibayo kaya katamangan. Magrasyang morning mo naman po.